Znaš ono kad imaš knedlu u grlu koju nikako ne možeš da progutaš i koja ne prolazi nekad danima, nekad satima, nekad može da stoji mjesec dana u grlu bez da je progutaš. Ne možeš da je ukloniš ni vodom, ni gutanjem, ni sa čim. Prosto ne znaš šta ti je. Kad mi se desi da ne mogu da progutam gutalj vode, neki manji zalogaj, nekad čak ne mogu da progutam ni sam vazduh, osjećam gušenje i osjećam davljenje. Doktor na pregledu kaže nije to ništa, nema nikakvih problema. A ja znam da ima. I zove se Hashimoto. I ta knedla u grlu su u stvari i hormoni, i stres, i strah, i umor, i pad energije, i sve skupljeno u jednom. Ovo ti pričam jer znam kako se osjećaš. Ja se sa tim borim već više od 35 godina. Ne borim se. Navikla sam da živim sa tim. Nije lako. I postoji lek. Odnosno, postoji način da se sve to smanji. Nije jednostavan, nije lak, nije delotvoran zauvek, ali postoji. Pričat ću ti o tome sljedeći put.